Lu bos slow terus. Yang penting happy, ya nggak? Wah, kayaknya semakin hari pemasukan kita semakin sedikit. Nyari duit sulit, perut jadi melilit. Kalau gini terus bisa koit. Ya elang ngol. Hidup mau dibawa santai aja. Kayak gua ya nggak? Slow terus, Yoman. Tut kali. Kalau ngomong mah mantul guys bakul tapi otak didengkul. Lo apaan tadi? Buset, orang takut-takutnya, gue mah. Ya udah bagi dua aja yuk. Di, kalau sudi gue bagi dua sama lu, yang gue udah baik. Orang-orang gua sedang kayak gini caranya. Oh mengerti gue. Bang, musuh pantang gue cari, musuh menantang pantang gue lari. Gua tunggu lapangan lo. Main bola nih kita. Kagak lucu lo. Bawa sarung terbaik. Jadi. Siapa yang telepon? Halo. Ada apa? Udah kemari, kita nyari inget. Udah tunggu situ. Tunggu. Iya. Halo. Lah, Udah kemari. Kita Apaan? nyari inget. Ayo. Halo. Posisi di mana? Halo. Oke, langsung OTW. Yaudah yuk, jadi. Halo. Apa? Yaudah ya, ayo. Mana yang nantangin kita ini? Wow, gue ditelepon sama bongong. Belum berubah ya lawan tim gue. Makanya. Serang terus. Ayo. Weh, emang gedong kawan gua. Weh. Hah. Siapa yang berani ngelawan lu? Udah itu, Bang. Ya, Lu Lawan gua ke sono. sini lawannya nih. Wih, datang juga. Gua mau ngeliat sarung lu yang terbaik. Gua coba sini liatin. Ini bos punya gua gajah nontot. Ini bos punya gua, Rinda. Salah sama Rinda. Nih, punya gua. Wah, tumor. Buka beda nih. Susah nih gua nih. Ah, begini buat lu susah buat lu. Beda ya. Langkah. Kampus kali. Wih, mantep nih sarung nih. Bal nyelopet orang nih. Mantep. Gurih dah. Mana sarung gua? Widih, mantep lagi nih. Berasa nih. Pukulannya antep nih. Wah, mantep dah pokoknya. Cakep nih sarung bos. Widih, canggih juga nih sarung. Tajam ini mah bukan anu leher. Mantep deh ini. Orang juga kena langsung. Celek. Aku cuma beli di condet. Sini, gue ajarin. Ini sarung mantep. Ini nyelpet orang mantep dah pokoknya. Berasa. Nah begini caranya. Mantep nih. Kayak sarung GI nih. Sopet juga mantep nih. Cetek.
Kayak pecutan kambing. Lu pada siap belum? Siap. Ayo. Waduh, betulan no orangnya no. Nih. Oh no, depan. Lagi kita gas yuk. Woi. Ayo. Ayo, ayo. Konjo. Colek gitu ya. Gua bukan konjo, Brian, Leng. Colek. Gua ngeliat lu ngejelasin. Muka lu jelek. Muka lu apa lagi? Jelekan lu. Aduh, udah ya. Udah, gak kita berantem sih. Emang lagunya berapa nih ya? Kesian juga ini gue ngeliat ah. Udah ngelapat itu orang lagi. Tapi dibiarin be, gua enak lagunya meded. Pisahin udah yuk. Pisahin. Ayo. Lu ngapa ribut sama dia emang? ha? Pokoknya kita banyak agak seneng tadi lo ngomong kayak gitu. Baperan banget dia bercanda bang. Gue yang lagi bercanda, gue yang bercanda malah di baper. Sama yang ora gitu. Para Bos, punya gua gajah nonton. Pelan-pelan. Petatang petenteng dong. Ulang lu. Macam mana emangnya? Ulang 3. Kakak lucu lo. Bawa sarung terbaik. 3. Kakak lucu lo. Bawa sarung yang baik. Tunggu lapangan lo. Nah, ulang 2, 3. Main bola nih kita. Main bola nih kita. Jadi. Oh, mengerti gua. Bang, musuh panteng. Ulang. Ya, 5 1, 2, 3. Orang-orang harus sedang kayak gini caranya. Oh iya. Dia bilang apa tuh? Iya. Takut-takutnya. Gua mah. Udah bagi 2 aja. Takut-takutnya. Gua mah. Ya udah bagi 2. Ulang. Lo ngomong apaan tadi? Coba. Ya. Tut kali. Kalau ngomong mah. Ayo siap. 1, 2, 3. Tut kali. Kalau ngomong mah. Mantul, gaya bakul, tapor pukul. 3.
Ya elah ngol, hidup mah dibawa santai aja ngol. Kayak gua nih dibawa slow aja ya enggak. Gua happy ya enggak.